ubaba umzalayo khuluma into omzalo bengasekho kodwa wambona ubaba omkhulu ami 1938 bakumshumela uTimothy umefika ezalakithi ubaba wena 18 years ngalezo khathi uthi hey ngithola uNkulunkulu eSouth Africa uthi ubaba hayi ngophela ngale inkonzo enkulu ngoMelbourne Board nazonke inkonzo uthi hayi ngikumbona lo muntu ubaba wahamba cishe 600 km ngenyanga wazozogibela imoto obonjeni umegibela imoto obonjeni usefika ubaba ilanga lamalanga ubagibeza phezulu indlela emhlophe uthi niyabona labantu na kuthiwa beze kushembe labantu abazanga kumuntu wasemthatha ubaba wambisa kubo msethembalimbe wayolusa khona waze wakhula sagana sazana njengoba sisobele nesithemba ngisho ingane zami ngitshe bafana ukuze nikhule funa inamathele la thina ngoba thina sanamathele abazali bethu amen amen uthi ubaba uma besuka phezulu lakithi nje bahamba 600 km uthi ngesathi behamba uthi sebekhathele bengene kulowo muzi wongena kuwo ufika ubaba omkhulu ebusuku kulabantu uthi hey ngekani kunengane zami zofika laba bayabuza ekhona ebuthongweni bathi baba sobona ngani uthi nobona ngoba benza into bethandaza befike bengene kulowo muzi bekhuleka besibaphekela amanzi okugeza begeza ebese bonikeza ukudla sebenikeza ukudla usefike umshumela uTimothy egqokana base begqoka bethandaza bathandazela ukudla uthi Nkosi uma sidla lokudla sinika amandla siqhubeke amen amen bahamba kanjalo komkhulu wabona kanjalo ezweni lakithi baba ezweni lakithi sibuswa abantu abangenawo umthetho kunencwadi la abaseKorinte hanoba ngitayifuna abaseKorinte bokuqala 9:20 le ncwadi ithi kwabaJuda ngaba uJuda ngizindlu zamaJuda kwaba ngaphansi komthetho ngaba umuntu ongaphansi komthetho ezweni lakithi singaphansi ongekho umthetho ngoba ngisho amakhosi akanazwi izwi likuphi uhulumeni so siyacela uNkulunkulu njobe ezweni lakithi sifike evuse amathambo okukhulu nokhokho sikwazi nathi ukuphila siphile iqiniso amen amen Nkosi yami umthanda Oh
Ubaba mkhulu wafika ezweni lakithi. Baba bami. Ubaba mkhulu ezweni lakithi wafika watshala kuyena namhlanje. Bathi ubaba mhla efika ubaba mkhulu wezwakala ukuthi ibhombe lisekhona ngaphesheya komfula wasemseleni. Awumfula umsele nje, amanzi agelezayo ayahambayo angashi. Bathi inkosi ikhona ngale ngaphesheya base beyihlangabeza ngapha. Kuthiwa yahamba ngehashi lakhe elikhulu. Omunye ubaba wazama ukuthi ubaba mkhulu mhlawumbe angamteta yini amwelise ngaphesheya njengesitsha esihle esasifikile ezweni lakithi. Kodwa wawela ngehashi lakhe. Kwathi uma esengaphesheya esefikile eseduze manje nomuzi wasemseleni, ubaba mkhulu waseyalahleka. Babe sambona ukuthi uyephi. Walahleka nehashi lakhe, bangabona belanda unyawo ukuthi hawu ubaba mkhulu uyena. Bafuna baze bayofika eduze nomuzi kababa uMbazini. Lapho bafika bayithola khona inkosi ihlezi ngaphansi kwesihlahla sekono. Kuhleli umuntu omuhle engafani nabantu, inyawo zakhe zineqakala noma phakwa ukudla phezu kwalezi inyawo ungahla nje. Zinjengeplate nje elihle eliwashiwe lokudlela. Obaba baphanda phansi ngoba wawenile la inkosi yayihlezi khona. Baphanda utshani befuna umbona kahle ubhombela. Yayithule nje into yasezulwini. Uma befika le ubaba base bethi, baba Nkosi yamakhosi, nawo umuzi oya kuwo. Bemkhombisa umuzi wathi hayi bantu bami ngisalinde izwi lasezulwini. Waseyahlala ubaba mkhulu ngaleso sikhathi kwakusekuseni. Lathi mayelanga selikhula seliya ngapha. Sekuba semini selidlilana. Kuthiwa yasiyasho inkosi ukuthi sebekhulumile abasezulwini. Bathi singangena manje kuleli ekhaya. Lo muzi esizongena kuwo yilombo. Kodwa ilombo likhulelwe limithe impande. Yasiyangena inkosi kwakuwumuzi kababa uMbazini. Yafika yahlala esihlahleni umuthi, isihlahla esithandelayo. Safika wafika wahlala esihlahla sombungo. Namhla usekhona lobo. La ubaba mkhulu wafika wahlala khona. Bathi-ke bambona seqoqoda imihlathi. Esebheka ngapha nangapha. Base bemkhomba idokoda eyongena kubaba. Uma esengena base bebika inkomo yomhlangano ezohlangabeza uNkulunkulu. Kuthiwa yaqalaza inkosi yaseyibabiza obaba uMbazini. Yathi Mbazini, hambani niyohlola le nkomo enhlangabeza uNkulunkulu ngayo. Obaba baphuma babe
yazalwa isidalwa inselo yayo eyodwa itshekile ayifani nezinye inselo kuthiwa yathi inkosi uGomela leyo nkomo ngoba inesici asingahlangabezi ngayo uNkulunkulu funane enye inkomo abaningi nje bayimaye abanye amen enkosi ngithathe nje lapha ya sekusa ekseni inkosi khona lapha emzini waselongo lapha umkhulu wayesixoxela le ndaba uthi bezwa ngogubhu lwakhe ekseni esesho ekseni past 3 kuya ku4 ungakafiki isikhathi sokuthandaza ukuvuka owenziwa ngo4 lezo khathi bezwa isithi waluthi dunagani osima ekseni uthi inkosi yasifika ithi yabahlukanisa phakathi abanye abakhokheli entshonalanga ma ukulomuzi waselongo la kwakuyilongo khona ubheka ngentshonalanga bekwamahlathi nje uthi ubaba omkhulu bantu abami sengiyahamba kwaku-1935 sengiyahamba abaphuthume abanye bayothandaza umuntu ngamunye athandaza umthandazo u7 abanye basebehamba nobaba omkhulu ngoba ngalolo suku wayehamba ejahile kakhulu eyobhabhadisa futhi ezweni lakithi usephuma nobaba bathile wayehla wayobhabhadisa kuthiwa ngalolo suku kwakuwusuku lwesabatha wayobhabhadisa laba bahamba bayothandaza uma zifika lezi zinto bathi bengakaqala umthandazo wesibili esathandaza mhlawumbe owodwa umuntu wasekuqhamuka umhlambi wenkawo ihlukene lemhlambi yenkawo omunye uqhamuka enyakatho omunye uqhamuka eningizimu wathi phakathi kwalezi inkawo kwasekubakhona inkawo enkulu eyayibanga kakhulu umsindo bese ziyananela lezi ngapha nangapha obaba babaleka usho njalo bathi obaba babaleka baye enkosini bathi baba sithe saqala nemthandazo waqhamuka inkawo yasithi inkosi akusize inkawo abantu basesilungweni nabawazulu babanesidumo sabo bathi abawazulu angcwatshwa kaZulu abasesilungweni bathi angiyongcwatshwa ePhakameni ithi inkosi kodwa ngilwa impi emkhathini lo enimbonayo oyedwa uJandube bantu abami anoqaphela isikhathi umphefumulo wami oyaphuma ngaso enyameni nesikhathi engiyobekwa ngaso ethuneni lezo khathi abayokukhumbula ngalezo khathi nami ngiyobakhumbula amen kunye nje ngizokusho inkosi
ukuthi njengalokade esho umvangeli manje ukutshala kwababamkhulu ivangeli ezweni lakithi lahamba laze layofika eMozambique. Namanje ke ngibuya khona. Obaba bathe nje hayi angisonde ngibe kanye nabo. Silungise imene yenkosi. Amen. Ukuhamba kwababa lihle izwe laseMozambique. Abantu bakhona bamlambele uNkulunkulu. Uma bezwa ukuthi uShembu yezwa bakhala inyembezi. Ngoba bana asiyamakhosi inkosi kusisibuzo. Umvangeli konzuza entabeni zasebabana. Usifunda ngantolo sasebabana. Ngihleli la ngesabatha kakuthani elindlulela lilizokho. Ngithola umfundisi wasemkhaydeni umthiyane. Ukhuluma indaba enkulu eyathinta mina. Uzathi ubaba wakhe wavuka ehambile emhlabeni. Ase ngibona ukuthi ukhomela ukhuluma nami. Manazala themba ngaze zolini. Nawe le iBhayibheli siliphethe lithi khona umzimba kamoya. Khona umzimba wonyaka. Mina sengeke ngahamba ngalomzimba kamoya sengiphumile esidudini sami. Ngifika usizi ngangiphushi. Ngahamba le ndlela bengitshela ukuthi izulu likuphi. Lisebuhleni izulu. Amen. Ngabe seniyahamba wathathela umphefumulo ngizokhuluma indaba ende kodwa ngizoyikhuluma ibemfishane kangaka. Ngathi mangihamba ngale ndlela sibaningi kodwa singakhulumisana. Ngiyakuthi mina ngaleso sikhathi inkosi umbongela wayembethe inkosi la. Ngase ngihamba le ndlela isidumbu sami ngasasithandi sengithandana sengihamba ngaso sikamoya. Ngathi mangifika emzini wasephakameni izulu lasephakameni namhlanje sephila. Amen. Ngathi mangifika safika endlini emhlophe. Kodwa le ndlu inoshelela. Ngathi mangifika khona oshelela nangabi nalo lelo bhadi lokushona phansi. Ngathinta kancane ngeminwe kuloshelelayo. Wakhona ikhesheli ngithathayo kamoya la ngidubeza phezulu. Awu ngasikho kanti kamoya ngiyamthatha ngesithole lapha ngokushekona ntatha. Unodaba ngasifeta bazathola zakwethu. Uzozona amahamba lapha ngokuthi sanibana manje. Ngathi sikaloko ukakana kamayisa phezulu. Lase umntana msufike. Ngathi yebo Nkosi sifike. Lase luthi ukakana ngasengizibuze enhlizweni. Ngathi konje ngisho kanjani ukuthi Nkosi. Kulo muntu omsheka nje ngisho kanjani Nkosi.
Wasethi mntanami ake ngibone futhi igama lakho likhona na. Hawu uNkulunkulu uzomehlamba igama lakho. Ihambe emhlabeni uNkulunkulu iyathela. Wasevula ibhuku likaMtemini. Wathi igumbu kukanya ngathenyama wasethi mntanami igama lakho likhona. Wayesethi konke isikhathi sakho kusona yenziwa abantu bakini abahlakaniphileyo nje. Wasethi ngizakuphindisela emhlabeni ngizawusebenza ngazo. Angazi ukusebenza. Kodwa ngibonga namba abantwana bakaNkulunkulu abaseduze kwami ngapha laba abala kulolu piyano kanjalo abasebenza ngaphakathi ngiyababonga. Ngoba into engiyenzayo mina lana esikhumbuzweni ngigijime phansi phezulu ngiphindele ekhaya ngizwa abantu abangakhona bafike bavume labo ukuthi ngibafake laba bantu ngoba ngibona ukuthi uShembe wathi angisebenzele abantu ngigijimisa lela izasebabani lemhlophe intaba zonke ilabantu engibalanda nje imizi yonke bengakhona ngalethi la bafike bangene bakithi inkosi. Shembe ingwele wathi mase ngihamba wayesethi uShembe hamba-ke manje ukakale uyobona inhlangakazi ukusiyobona unkulu wasehuze ngihleze emhlabeni ngoba ukuthi bahambe kahle abantu bakeni bengahambanga ngendlela kaShembe. Hamba-ke ubona inhlangakazi ngathi asihambe le ndavu mase sihambile emhlabeni siyashesha. Ngathi mangifike entabeni ngafika itafula lilodwa uyazi ukuthi sibekephi indawo kababa kaNkulunkulu enhlangakazi. Ngafika itafula lilodwa nembali nemali. Lafethilela ngamathatha kwabo ngezingeni ngathatha imbali eBhayibheli. Lathi lela zongishiye phambili inkosi sindle lakhe ikhona. Ngiyacela uNkulunkulu ngathi ngaqonda namhlanje ufike usuku lokugcina. Ngathi kwasethambe uNkulunkulu wasebusuku sathuluka la ngaphezulu kwentaba ngeke kusabuyela. Ngase ngiyakhuluma sabuze ngafika inkozo zonke zeyinkozo ngoba amadela zonke beyifake iphambo beyoli beyifake namadweli onke. Kodwa kunomfula ongaweleka umosi uyaphi namba abantu ngaphesha abancane abafana nani nenhlabathi. Lathi usungabaza ngena kulamanzi. Ngathi ngiyangena kulamanzi yakhuphuka indlela ngahamba ngendlela ngaphezulu kwamanzi ngaze ngaphumela ngaphesha. Unobaba wayesehambile emhlabeni ohamba ngencane. Ngathi abangibaziyo bakithi babaleka bonke sasalukazi sasinanda sanolekana. Sathi into ngambhelela ngenelanga lapho kwazala khona uShaka. Mina ngikuqala ukuzwa kimi. Senze ngamabo umuthi lesithathu sithathu. Ngoba sifuna usikhonzele ibhizinisi lasephakade. Ngathi mangisilela lasebithile lase phuma kubantu abaflele. Ngathi mase ngwela ngibuya futhi yangivulela indlela. Ngase ngisicila ngangandela kunenkosazana ekhona la eduzwelana kunamafutha namanzi. Kwase ngiyodlala amanzi kuphela ngaphinde ukudla okunye. Kunjalo namhlanje ngidlala amanzi. Ngisho ngavelelo kunjani ngivele ngishone ebuhleni. Ngathi mangibuya lapho ngaleso sikhathi ngafika kwasekuhamba ngakhombisa umzi wamaNazaretha. Ngathi mangifika emzini wamaNazaretha ukhazana ngaphezulu kwelenganenyanga angazi uNkulunkulu noma asizangivulela lezi yafana. Kwavele kwavuleka lawo maglasi umzi okade wakhona amaglasi iNazaretha yakhona phakathi iyaxhopha yasiyangivulela laseliyishisa iphe kwami lathi ngithe ngizakuphindisela emuva. Ngathi sengijabule ngiphuthuma ukuthi ngiyongena kulaManazaretha njeyana wasewehla phambi kwami ukongela isimila samapondolo nokuthi amadela usozama phambi lapho ndikuphithisa normally fana. Lathi dumbe phambi kwami lathi manje dumbe phambi kwami lasebengiphebeza ngenathi kwemnandi enamakhamnandi ngahlehla ngaze nginyathela isidumbu somuntu kanti nginyathela isidumbu sami kwaba kuvuka kwami esidumbeni Nkosi yobusisiso nawe amen.
Mabela amagama okwenza inhlelo esihlakaleni. Uthi ushabe ukuvela efika lapha ezweni lakithi. Uthi ngiyazula alinayo indaba engaphumula. Amen. Bese nginanela ngithi inyanga yezulu ifikile lapho ngi-8 ingenandawo ezofika ezimkhulu. Nafika lapha enkosini yakwabiyana yayisithi inkosi umnewethu hayi ngizomnikeza umlidana ngelixhosha ngizomnikeza indawo mbizeni eze nasimnika nami ngumele inkosi umnikeza indawo lo nkulunkulu-ke esihlangene ngaye wabona ubaba elizini wasiphakamisa ngesikhathi sokubuhlala omkhulu okuthiwa uvuvatha onjengangalo okade ukho ngawuthiwa ubhubha okwakuphela nje kufa wonke umuntu okhona emhlabeni kodwa ngoba bayisendithekwini base izizwa ithi khona umfundisi lapho sizwa enanda nawe uyena ngihamba ezakhe ingane zingaphinda. Amen. Uma efika kubaba esibika ukhombela inkosi yokhosi ithi ngawala ingane zakho zizophila. Wawalanda umama nogogo ababeke izimo sizalwe khona saphila khona sikwazi kodwa ngilanda indaba efishane nje ngiyexele ngilanda indaba yesiqu sesithathu sesiqu sesithathu khona siyeke singaba uma ifika inyanga yezulu lapha emzini wakithi wabiyela inkosi yakhomba indaba enhle. Ithi uma ifika khona inkosi inyanga yezulu ibheka ngapha ibheka ngapha yayizehle indawo kusho lapha isikhethe okuhle ayinkosi ngoba uNkulunkulu uthola indawo enhle lapho ashika khona igama wasematapatu wasethi lapha isikhethe okuhle bonke abantu abafikele oyithula lapho ematapatu sekhona ematapatu sewusebuhleni bamaNazaretha ngoba ezokuhle phambi kaNkulunkulu angaba kulala abantu thina la abesigwaza nomkhotho beshabe ezagile ishabe imphansi maNazaretha yabe sabo maNazaretha ngoba sasikhona phakathi kwesiphambili singazi ukuthi ihleli ngani esathi sihleli phakathi asicela umhlangano sithi nayi umhlangano nje phela izweni kanti bafake ibhomu nomkhonto phansi kuJesu bana la Kristu emthayini kwezizwe maNazaretha uzima ukhona ngoba umuntu uyakholwa nje uqhubeka umhlobo ukuthi umuntu engazange abone uzima lapho malashona kwathi ngisho aphuma lashona sathi igazi ligcwele kodwa ithi inyanga yezulu iyabona khona lapho basizizizwe sasingaluwa amakhaya sizizizwe ithi inkosi iyabonga kithi thina sawuvikelayo umuzi wesiphambili sangachithi igazi ithi ke lapha ematha wathi isilapha ekhethe ukuthi inyanga yezulu yalishiya sematapatu sekuhleli kwamaNazaretha ngoba akakwenzanga okukhipha. Ngiyayibongela mina uNkulunkulu wethu. Amen. Ungangele bazini
Sizawusho nje ngenxa yesikhathi kube kubili. Ngizokhuluma ngomfundisi. Umthetho wakithi kwathembelizayo ubaba. Beyaziwa ngegama lika Josiah. Ezalwa umfundisi. Uthi umfundisi usebenza eGoli. Ngiqonda ukukhuluma ngokuthi ushembe ukhona zonke indawo. Ushembe unathi futhi zonke isikhathi. Sengathi uNkulunkulu angasipha kube kunye nje ukuba sihlale kuye singadedi. Uthi ngesikhathi esebenza lapha eGoli, usebenza efemini egaya amatshe. Agayeka phuhluke aphume lapha esefana nenhlabathi. Uthi wakhe umsebenzi lapha uphatha ukuthi induku agudluze ngoba noma eza ngebhande lamatshe uma esezowela la kulo mshini okuthiwa ingwenya kufanele kube khona umuntu owadudulayo adudule bese lingena phakathi engwenyeni. Lithi lingangena kule ngwenya ilishaye liphume ngalezi lingi labantu. Uthi lapho-ke wenza lo msebenzi. Uthe uma wenza kazi na ukuthi kwenzekani wathi uma uyadudula itshe kanti sekubambe nenduku yakhe wangayidedela wangena nalo phakathi engwenyeni. Uma lengwenya igaya itshe liphumele inhlabathi angazi ukuthi umuntu-ke oyinyama uphume njani nale. Kodwa ukuthi wathe phakathi kule ngwenya wayesevele umele. Sasesivele sibona sasezulwini uthi sajikijela into enjengesixwebu sathi bambelela la mfana kaMthetho. Uthi wayesebambelela. Uthi wayesedonsa wakudonsa baze wajekisa ihlombe ukubomeka yena sezophuma lapha ngenhlaba. Bafana benkosi uNkulunkulu wethu khona yonke indawo. Amen. Ngizobeka indaba yokugcina nje. Ngisejudiya ngomnyaka. Sakufika umshumayeli ubiyela ebesina la esikhaweni. Usahamba emhlabeni insizwe behamba naye besithi ukudluka unjengebhodi. Uthi awumphelezele uya edolobheni likamvangeli umvangeli Ndulu waseWona. Uthi-ke sisahamba siyakhona uthi khona indaba emhlale ngiyizwa kodwa namhlanje ngisawucela umvangeli akuxoxele yena umpikazi. Uma siya laphayana ufika-ke umvangeli uyasitalisa-ke edolobheni useyilandi na. Ngokufushane nje umvangeli ulanda ukufa nokuvuka kwakhe. Umvangeli wafa. Wangafa lokho kokuthi umuntu abuyavuke kade efile bese kokunye ukubuka ngathi bekulekile. Yena wafa wambelwa wangcwatshwa. Washiywa kanjani kwahanjwa. Uthi-ke sekusele abasekhaya engakusasa. Angithi bekunokudla kayizolo kunje umndeni-ke sebelungisa ukugeza izitsha ngalelo langa. Uma belapha endaweni eyixhima la begezela khona izitsha. Sebethi bezwa kukhona inganyana mhlawumbe wayilinganisa ngo7 years nje. Imila ngasemnyango. Yayisivele ithi nangubaba. Izalwa uye loNdulo bembele izolo. Bese bebuka ukuthi awulengane igula ngempela ingane. Bese besondela. Abasondela kuqala bathi uma bembuka awasho ukuthi yini uphuyasi. Uphuyasi ngoba uphuma enhlabathini ikhanda ligcwele inhlabathi. Ingubo kuyantanga ngoba phela masizwa umuntu asho ukuthi nginopholozi ngakho. Abasengene uphuyasi. Lo bayalakanyana emsamo bonke labo babekhona endlini. Ababe nesibindi babebuye athi uvusa ingane kulabheka abona khona impela akuyiswa bithi lolala phansi. Uthi kwasiba yona lengane ka7 years esehlezi la ebhentshini ngasemnyango yafike yababelela kanje kuye ehlombe. Uyise phela ingane ayazi nendaba yokufa ukuthi kade ifile lo muntu yababelela. Uthi manje xoxa indaba. Uthi
iyesabeka indaba yasethuneni uthi kungcono kusekhona abantu bezokubeka bebanga umsindo kuyiko konke lokho akwenziwa yonke into ehlabelele uthi bese behamba bese kuthula uthi kuba mnyama ngaleso sikhathi bemnyama impela bemnyama uthi kodwa kulowo mnyama wabona ukukhanya okwakunje kogesi okwakuza lapha kude uthi lokukhanya kungaphezulu kokukhanya kagesi uthi manje ulinganisa uthi kwakuthi akufane nokukhanya kokushisela lo mlilo wokushisela uthi ke lo duli njalo ufa nje akalona eNazaretha uthi wathi uma efika la ufika lo mlilo kuyena wayesebona ukuthi umuntu wembethe ingubo nje ijazi uthi wayesembuza ukuthi uyangibona yini mina ukuthi ngubani washo ukuthi kawathi angikwazi uthi wayesethi lona mina ngushembe uthi ke wayesemnika nayo intambo wathi phuma lapha wayesemdonsa amadoda ayazi masi ngcwaba sibeka nje igodo phezulu kwesithuba umavuke impela beka igodo yonke into kodwa waphuma kulezo igodo waphuma njengoba ngithi waphuma uphuyasi wangena endlini kwakhe ngoba selimlandile ilizwi lamazwi abantwana benkosi sengihlala phansi ngiyacela Nkosi yezulu nomhlaba ukuba ukhumbule umuzi wakwethu ngingose sikhupheni kwamthetho igama lomuzi wakithi sesikhupheni Nkosi bekuyisiteshi lesengasikabhomela ubethi mayehle mbonambi eyethembalimbe adulahlale lapha ekhaya waze washiya ngisho ithempeli ngiyacela ngcelela umuzi wakwethu nabantwana bonke bawubaba nababa mkhulu uma kaze bangasuki kuleli bomhlaba uNkulunkulu aseluse njalo nabo abazali bami la bekhona uNkulunkulu abakhumbula Nkosi usisizo Afrika funa umfana kaMthuma wesikamathonsi emandeni ngikhulumela Nkosi yamakhosi izwe lakithi nakho umfundisi usethanda ukuthi ungabe muhle kahle emzimbeni engabe Nkosi yamakhosi ukhona uyabeka ngeyindaba Nkosi inyazi basezulwini owazenza kulowo mhlaba wasemoyeni kodwa Nkosi yamakhosi ngifisa ukukhulumela umkhokheli wokuqala walela lizwe oMaxulu uEla owagana kwaNgcobo owayelethe sheri Nkosi yamakhosi ezingaphezulu ka20 engakakuboni Nkosi yamakhosi okwathi manje evakashela ubhuti wakhe eThekwini Nkosi yesabatha wawungena ngewindi ungene uthi intombazana yabaXulu ziphathe kahle ngifuna ukusebenza nawe wabuya noma ebuye eThekwini abuye nale nkulumo angazi ukuthi uzoyinikeza bani kodwa ibimuhla le nkulumo ukuthi kukhona ongenile ewindile eThekwini ngiseThekwini uthi ushembe ufuna ukusebenza ngani Nkosi yamakhosi waphoqeleka ukuziyeka izesheli waphoqeleka ukulandela eyakho indlela Nkosi yesabatha esekulandelile Nkosi yesabatha esekulandela uvukelwa abafowabo isikhathi sasenzima amaNazaretha amahle Nkosini lesa sikhathi ngoba umsebenzi yayibabe ngasebenze abantu bethembele ukuthi uma kukhona intombazana ezohamba yogana ukuze nabe begana okwathi
nemkhonto. Umqalo wendlela umnikeza iduku nomunye omncane omlandelayo ngemuva uNtombazana omlandelayo owagana kwangubani Nkosi yeSabatha. Ubanikeza amaduku uthi anophatha la maduku bathi abafuni ngake besaneza lutho. Nize sifule ngabo mase niqhamuka kubona. Nebala abantwana benkosi babethi bebafuna namkhonto uthola ukuthi bese ziyaze sisula lezi zintokazi zokuqala zeso lakithi evumizitha ayibonga Nkosi yeSabatha. Sizesula zazesula zagcina yagana athi noma isigana isithatha isikhathi kwafika intombi isizwe kwaNgcobo iyayisikhulile kakhulu uthi umkhokheli wokuqala uthi awu Nkosi ngeke ngikwazi ukugana lokhu usekhulile Nkosi yeSabatha. Uthi umqalo wendlela yena lo mntana nami ngifuna ukuthi uyonganela yena. Sikhumbule intombi zebandla ukuthi umqalo wendlela ezinye wayeyiganisa kubantu abaphuzayo ethi mntana nami yenzela mina. Engathi sonke manazaretha amahle enkosini engathi noma sesenza sesehlelwa yini noma kufika ini ucabanga into eyodwa ukuthi ushembe uzoyithanda indlela. Umkhokheli wakithi kwaze wahamba esifakile isiphika sokuNazaretha uEla Xulu owagana kwaNgcobo ayibonga Nkosi yeSabatha. Ufisa ukukhuluma kodwa Nkosi yeSabatha ukababa uNkonyane wasendulile Nkosi yeSabatha. Le ndoda ewunkonyane yasendulile manazaletha amahle enkosini inomqalo wendlela phezulu kwentaba yomhlangano ngomunye unyaka sekuyaphela ukumaya phezulu kwentaba yomhlangano Nkosi yeSabatha makuphela ukumaya phezulu kwentaba yomhlangano uNkonyane usecabanga ekhaya wayeshiya izindle ivulile uNkonyane ngoba ngumakhelwane wakhe sisikelele noNkonyane mina ngwamathozi yena ukwenza mhlongo kayibonga Nkosi yeSabatha. Ma eshiya ayivali izindlu uyozabuya kodwa kungekho umuntu ongenile okugezile phakathi kwalomuzi wakhe wasemakwanyana kayibonga inkosi. uNkonyane useyacabanga ukuthi awusakuphelele ukudla njengoba nathi sila emhlanganweni nje kuyenzeka umuntu ayicabangela izinkinga zakhe emuva emakhaya. noNkonyane samfikela leso sikhathi usebona uNkonyane ufika abantu ababili. Phuma Nkonyane sami. Uyaphuma uNkonyane maye balandela laba abantu bafika bafaka ukhiye phezu kwentaba yomhlangano bayawufaka ukhiye mabe ufaka ukhiye laba bantu bathi ngeke angene phakathi phezulu kwentaba yomhlangano maye ngena bafike bemnika amakukumba amagwinya ahle lamagwinya uNkonyane ahle lamagwinya maye lamagwinya uNkonyane ebese uNkonyane bese bethi phuma aphuma buyele edokodweni maye fika edokodweni lensizwa ebeyishiye la edokodweni ahlezi nayo awungipha amanzi sanyuka isisu lo abone lohle nayo ukuthi hayi kubi lo muntu uyafa gijima utshela uthathawe umqalo wendlela maye utshela uthathawe lubuye uthathawe luse nobhoko lufike luthi lumhlaba isisu anoyeka Nkonyane nithi lihle noNkulunkulu nibe nicabanga neindaba zenu zasemakhaya sabohle isisu bayibonga Nkosi yeSabatha. Yathanda minu nami ngizokhuluma nje engangizwa ubaba ekhuluma kodwa wayihamba naye ubabamkhulu umqali waloluhambo. Uthi ngenye imini kwabizwa iziguli emzini wasePhakameni. Uthi base beyahamba zabizwa ngokwehlukana kwathiwa onke amadoda bangene endlini yesonto. Amakhosikazi onke ahamba yongena ejamelweni. Namakhosazana kanjalo ahlukaniswa abema khona. Uthi wabese yangena ubaba mkhulu. Uthi wathi mayengena wangena nengubo yokuthandazela.
uthi kodwa wavela ededela ngathi ededela phansi uthi yagijima phezulu kwamakhanda abo bonke wayeseyakhuluma wathi nina abantu basemzini eliphakathi kwalabo bantu bakababa sengiyimpi mina kini uthi akekho owahlala wonke umuntu wahayiza amadoda amanye abaphansi amanye behlanza imfudu behlanza ikoqamu abanye behlanza inyonga uthi nakuye noma engahlanzanga uthi kodwa weswa kunyakaza indlebe zinyakaza into ayengakazi izimenze ngoba wasekungene uNkulunkulu. Amen. Shendo uNkulunkulu usebenza noma ngabe kuthiwa kunjani. Khumbula ngenye imini umfowethu ebuya emsebenzini ephuma u12 ebusuku lapha kwaSaphi. Bahamba bathathu bathi mabeyongena ngasemhubheni lapha yabo okwakuthiwa yise-supermarket bathi abantu bagcwaleka babazi kanjalo abantu kwakunomhubha nabo uphumela ngaseGigiseta. Bathi mabezongena kuleyo ndawo kwasekuqhamuka umuntu ophethe isibhamu wayesebathuka nomuntu athe ukuthi kuyanyona. Bathi ma esho njalo wasebhekana naye uthi lona umfowethu wamemeza ngaso leso sikhathi wathi weshebe lapho uzofakishiya ingane uthi wavele wehla umqali wendlela wehla ngaso leso sikhathi wehla wamaphambi kwakhe waseyadubula lo muntu. Shebe usebenza noma kuthiwa awukho kodwa usukukhona ngomoya futhi uyasebenza uyabonakala. Uthi eseyishaya inhlamvu yokuqala uShebe semi phambi kwakhe uthi wavela wayicosha esifubeni kuyena uShebe wayiphosa ngapha ngemuva yamenqa yena eyahlala ngale kwakhe washaya esibili yahlala futhi esifubeni uShebe wayicosha ngesandla sokunxele wayiphosa ngapha ngemuva washaya esithathu wayesephenduka uShebe engakayishayi lo inhlamvu yesithathu wathi lalela yiwa ukuze lo muntu abantu usuwini. Uthi wayeseyawa ngesikhathi wayishaya inhlamvu yesithathu uthi angibangesambona ukuthi wayicosha wayibhekisaphi uthi kodwa zayilandelana inhlamvu sikhuma isibhamu uthi wasuka lapho wabaleka wahamba uthi ngavuka lo muntu sengasawezwa ama-footsteps akhe ukuthi usekude ngase ngiyavuka uthi ngathi bangivuka ngaphakamisa ikhanda ngabona athi akasekho uthi ngasuka ngejubane ngayongena endlini lapha kwaCheckers. Uthi ngafika ngahlala ngathi ngixoxela unkosikazi wathi vele ihlobo zakho zibulala ngamabomu. Uthi ngathula uthi bathi ngothuthi ngathi ngiyalala yini angihambe ngobheka ukuthi lapho bengidudula khona usaleni. Uthi ngaphuma ngejubane ngiphikelele khona uthi ngafika ngawafica amagobolondo enhlamvu ehlakazekile phansi uthi ngawacosha onke uthi ngasengeqa umgwaqo sekuyibhoxa lapho owayeqa khona weqa umgwaqo weqela ipolice station lapha eSundulweni. Uthi wafike wayiveze lamagobolondo enhlamvu wayesethi athi amaphoyisa iphoyisa wayekhuluma nalo lathi hawu lezi inhlamvu nje ngoba ezamaphoyisa kusho ukuthi lo muntu obekudubula yiphoyisa. Wathi phela kangasi nangizazi nokuzehlukanisa. Uthi-ke wathi mayisuka lapho wayeseyishiya khona lapho wagoduka wabuye. Uthi lo muntu owayemdubula wamfuna ehla enyuka ethi lo muntu kangisalali uShebe uyala ukuthi ngangimdubulelayo. Wahamba kwakunomshado usenembe wahamba wayofika khona waqhamuka uShebe yena umqali wendlela wathi njengamanje suka uhambe lo muntu uzala. Wafika lo muntu omfuna kaza uthola kwaba nomshado usegcotsheni ngale kwendulile. Wafika futhi lo muntu omfuna akangamthola futhi. Wafika uShebe wathi suka njengamanje lo muntu usezoqhamuka suka uhambe. Wasuka futhi wahamba. Kwaba nomshado angani umkhehlo waba lapha endulile wayesehamba waya khona wathi
wayesethi uShembe uyeza lo muntu kodwa ungahambi hlala kuleli wahlala wamlinda waqhamuka lo muntu wathi mayefika wafika wathi mfowethu madlopha ngizoxolisa ngathi ngawumuntu oyinazaretha enisebenza naye kwaSapho yena wayethanda ukubulala angilale ekhaya uShembe kulwa nami sengathi uNkulunkulu maNazaretha bengasephukethembeka masihamba nolokho sithi masihamba uShembe ahambe asethembe hayi uShembe uyahamba uyakhala ngathi sengathi uNkulunkulu engenza sethembe ngoba kwakuyinazaretha le umgcojo hayi umuntu wayengagcotshiwe kodwa ethengela umuntu engagcotshwe ngugcojo ngiyabonga kakhulu ngibonga ubaba umfundisi ubaba uShababa umfundisi waseMini ukwayikhuluma indaba yangakithi le othe yayenzeka kwaMsweni umsweni wayethi mayiphuma ashanela qale phakathi ahlehle njalo ehamba ehlehla uma usezibindlela Nkosi yamakhosi kulanga phesheya entabeni ingulule kulapho lo muzi wahamba ngomuntu wayesuka ezibindlela ewela eyakhona wayewafika khona angizokuyikhuluma indaba ngoba uyikhulumile ubaba uShababa bayezwela kodwa ngifakaza ukuthi le nto abayikhuluma indaba kaMsweni kwakuwumuntu wakhona la ngakithi emakhaya Nkosi senezwe wayisuka lapha weswamhlongo nodgeli emayisuka khona mabe ngixoxa la mama wami noma khanya ngixoxa indala ekuyona ngixoxa ikulomnazaretha uthi lapha uShembe wayesengene inkosazana afika inkosazana yahlala yangena la khona uShembe yangena isafuna ukuhamba uthi uShembe cha phuma umntanami sengiyalala usho ubhobe ithi ke inkosazana awubaba cha nami ngizolala uthi uShembe cha nami ngeke ngilale mina kulala umuntu usho kanje usho ubhobe yabe siyakhala intombazana yakithi hawo Nkosi yamakhosi bekuthiwa angulinge uzokuthiwa ubanjwe uqothe wasewela bathi wathi abafundisi omncane wasethi hayi phumani shaya isigubhu bafuna washaya isigubhu wawela umfula uthoselela umfula ematigulu wawela umfula uzana igodo lo mfula mawuzana igodo babe siyaphuma wasalvation abasalvation sifuna ukubona kahle lo muntu ukuthi uzowela kanjani umfula nje sephuma
ngeke ungangeni. Asengena amaze bonke bawe aseshutha aseshutha mana zaletha uyosindiswa. Aseshutha temata amshutha waphuma amafutha awushaya amafutha awu10. Uthi ushebe lapha ebasefika kuletala kwekho khona uthi labatana uthi kwakhiwe ilapho lapho uthi kwase1040 ayibongo. Uyasuka ngelilanga ushebe yasuka lapho uyawela ngelilanga lapho njalo khona useshuthe khona wathi umlungu mina ngeke ngizanda usengongcwatshelwa la ikhona ingcwaba lomlungu lilodwa okhale lawo ogxuma khona amasaka wathi umlungu wabona indaba enkulu South Africa. Likhona longcwaba lilodwa longcwaba. Hayi yabe seqhamula umuntu wasezulu seqhamula ngelinye ilanga usehamba usethi la amasalveshe kuyatholakala lamasalveshe ebase sekwakhiwelele ukuzala le ndawo le batho bankulunkulu siyakuhamba useyashuthisha la muzoba se-24 lapho okuyikhona khona. Batho bankulunkulu ngelilanga bathi ahamba-ke umhlangano uhamba umhlangano lapho umhlangano sekubonakala kuthiwa kuhlala laphansi kwesihlahla. Uma kuhlala laphansi kwesihlahla sekuyabonakala hayi khona uzoloku kuhlala izitsha babeka izitsha ukwanyana wakuthiwa umngcini kuthiwa sekuhlala kubona uzebona umgodi ukwanyana uthi ukwanyana hawu hayi asisuke lapha kunenyoka base befika emzini wamakhaya la ushebhu wayefengenise khona useyafika lapha mawaqambeni ba kuyatholakala hayi khona ebusuku asuke idumo umthina umuntu ushamshaya kwanyana umgana umgana uthi umgana la umthukile wathi ngithi nyoka bathi omama bathi bababe kuwabezi uthi umama sathi singamajosana losamabe sikuthi sasibona konke wathi ushebe vele kule ethi ngiyakhuleka amakhanya ekuba awubona ukuthi ethi ngiyakhuleka babe sizohamba singana senyoni uthi mase gawa lapha gawa ugume uzowaje uyo mzini waseJudiya uthi siyabona ngoba yakhala mase siwaje zokuthola kulo Nkosi ithi Nkosi ufike umuthi la wafika wamangala kwanyana uthi wena uthukile uthena umithi nyawo uthi wenikela la baba senikela uthi masabona wakho kwanyana wathi imali ewuzowamyeka umuntu kwanyana ayibonge le Nkosi ubani wakhuluma nezihlahla ngoba lapha ngoba ngithi sivumele Nkosi isiphaka sakho lapha lesemzini wasemaphumulo sikhuza kwamaphumulo sikhona isihlahla namanje asishile sinjengoba siyala sisho kusikala ehlabo lehlahla wayefike ehlale sona wangena khona enkonzweni asesukile amasalveshe la bese suka kade eqhuma khona asethole ngasesibhedlela athola indawo ngasesibhedlela la sakhe khona kuyatholakala lapho maqabe ushembe useyahamba uzengene esonweni yamasalveshe ngoba sevele enkonzweni yamasalveshe uthi manje sebingelela umlungu lo ophethe amasalveshe sawubona kuthasa kaNkulunkulu hawo biza manje uthi ubaba uzala umkhokheli wentokane wasifo kwamaphumulo okuyibona ngalelo ukhatha babezalwa inkonzo yasemasalvesheni wahanja wothi amakhosikazi athathishwe amasikela ashuthela amasikela ngapha wathi waqhawe ugenwa lo muntu namadoda nawathatha afathi nawupha funa lo muntu eshawa ubiza umfundisi wethu uthi ushebe mina inganangiso lokuthasa kaNkulunkulu nasi indaba lesisho sesishebe uthi kanangiso lokuthasa kaNkulunkulu sibheke endleleni zonke lezi zithu leyo moya lelo lizula uyatholakala ngenyela wena kaNkulunkulu nawe emzini uyahamba la ushebe uyathola ushebe uthiwa khona umuzi okhalwa kuwona la uzokhalwa kuwona lo muzi uyakhalwa nasililo sikhalwa la komuzi okhalwa kuwona kwenzenjani lo muzi nabakhala abantu mayi hayi uyatholakala hayi kanti umama uyabathi uyabeletha mama kakubelethi wasethi ayisuthi khona sinesikhulu ngapha ngemphumeleti napho kuyengakhona masebheka emphumeleti khona sinesikhulu wasebehlangana nomama hayi lapha emzini wakwaNcube akubelethi unkosikazi sekuyabathwe unkosikazi ayiphuma
akabelethi ngase liphuthume izwa zamafika insizwa ngaphakathi bavalele phela omama ngaphakathi abazungena inhlayisonto bathi zathatha ubhoko salifaka lapha emfatini wekuzasala insizwa sahlabele baba wethu osezulwini baba wethu umoya wakho uzenkosi sawufaka lapha insizwa ubhoko emfatini wekuzasala kwathi uzwala somuntu hawo wayithola ingane ayibonkosi inkosi seyizwa Ngiyakhetha unyazi wezulu. Bantwana benkosi umbanga indleje ezwela kwaMphunyoni. Ubaba yena wabona baba mkhulu babongizanayo. Noma ngithi umfundisi lokho ngithi ubaba usizanayo ngoba khona umfundisi baba indleje. Ubaba usizanayo yena wahlala nobaba mkhulu insizwa engakagana babesebenza la ePangeni na kwasakhiwa amandazini besebenza la ePangeni benomtshati basemandazini nomthiyane nobuyazi uthi ubaba ngelinye ilanga ubaba wakwindoda ayingaxoxaxoxa izinto sasixosha nathi mayikhuluma ethempelini uthi ubaba bathi besebenza ngelinye ilanga ubaba mkhulu wafika wehla esimeleni ePangeni kanti usezwe ukuthi khona isizwe esisebenza la ushefu uyathanda uma abantu besebenza behlanganele kuphela uyadlula ngakubo uthi wafika wahlala basebemotha uthi ngesikhathi bemotha ngizohlabelela njalo nesini uthi ngesikhathi bemotha wathi badabami khona igazi likhalayo lapho wathi wena uthipisa wena njalo ufana nabo ungasakunikeli 23 wathi khona igazi kufanele likhalayo lapho wathi wena babukana bodwa ngoba uma ukhuluma uyabona uma uyakushembe ucabanga into eningi bayibuka nje ucabanga ukuthi konje wangadlula lapha kanti akekho lapho uthi wasethi uwona mfana u23 awusawunikeli indaba enjalo yababa mkhulu esefikile enye indaba ke yayixoxwa umshumane wayehamba nobaba mkhulu uthi kwakusekuphakamile ebusuku ngo12 ebusuku ulelo thethwa uthi wazwakala ingilosi noma babe ngasiphi ingilosi wazwakala izwi limemeza lithi ngiyamemeza ebusuku naseni Usefika akayikho na wasemzwe inkosi agijima ayotshela kwavela insizwa lapho eyaphakamisana
siyakwazi zamana kwamanje lesikonflict ngoba mfishane kakhulu kule ndaba khona indawana nje engiyithandayo yagijima lesizwe aze yofika ekhaya kithi ingakasuke kodwa la kwabamkhulu ukuthi umtshele ukuthi abakubo bambhalele incwadi ukuthi lapha manje lento engayenzi naye incwadi abayibhalayo esibani kozala inkomo ebenamanqina amathathu ngathi siyibhalayo leyo yafika lesizwe obedele esikopini yafika umtshele ukhona ukuthi hey khona umfundisi lapho onqamulo washona le wayenqamu ukuthi babebhekele enyakatho ngalelo indaba kaShebe wathi engakehleli ngale komagudu wafika intozana isemthonjeni ilinde amanzi wafika iphuma mntanami yini wathi baba ngiyalinda nje ngiyakhelela ngiyingilinda wathi iphuma mntanami wahlaba phansi ngobhoko waqhuma ipayipi wangathi unepayipi aphuma amanzi wathi usiyotshela abantu ukwaveza amanzi la indaba ke kuzophela isonto baba mkhulu engapha enyakatho sizwile inkosi ukuthi bathe bakithi bazongithatha mangabalandi yabona igama lokuthi uzothathwa uyanyakaza waphela amasonto amabili wakuwe bamkhulu bambona inqamulo bathiwa nango nomfundisi nango ulandelwa abantu wathi thathani ikhumbeni ibili nenduna zakho ayiphuthuma khona inkosi yakhe yafika kuba usehle phansi ephuma wabeka isikhumba sehlala kwesakhe hawu uNkulunkulu ngezwe umlayezo lapha ukuthi abakithi bathi bazongithatha mangabe bathi incwadi le babhalela yona bathi kozala inkomo namanqina amathathu uthi-ke bethi ngiyezwa umuntu kaNkulunkulu anisole izinkomo nabafana abantu abadala-ke bayazi ukuthi makuthi umuntu omkhulu liyamukela izwa zasey'soleni inkomo nqondo wasephuma iduna nje elimakhosikazi wena lathi qekelele lasenuka phansi inkosi yakithi awu ngisolile ulize nganayo iduna lanuka phansi lakuba phezulu wathi ubaba mkhulu hayi besiyakhuluma lenkomo zathi uyakhuluma inkomo hayi ithi le nkomo mngeke kayinqaba ukuthi kula ukuthi isencane ingakasebenzi ingakaqomisi akithi uyekwa kancane lendindulu siwubuya umasekwenzenja iyanuka phansi yakuba phezulu ushayakhuluma isezweni ithi yothi la ekhaya kuzala inkomo eyobe namashoba amathathu ngoba sonesikhathi sokuthi singabulawa nkosi kusilethu Nkosi yezulu nomhlaba ngiyayikhetha inkosi enkulu yami ebuhleni bamaNazaretha Nkosi yezulu ngizokhuluma indaba engaphezulu kwami kodwa ngoba indaba kaGomela eyokanisa intombi yakwaSibiya eyayicelwe indoda yakwaManqele le ntombi yakwaSibiya wayihamba nayo uGomela eseyintombini ezayihamba noGomela zenza umsebenzi kaGomela akwazi na yase icela le ndoda yakwaManqele lensizwa yakwaManqele siyicela le ntombi zokhuluma nje ngifike Nkosi yezulu nomhlaba ngumntwana uma isicelile yalobola le ndoda yakwaManqele yaqeda waSibiya
wafika ilanga lokuba ishade ngale ntombi wafika ubhongela nyawo zakhe emzini wakwaManqele endulinde abasendulinde bayazi kancane le ndaba kodwa bengaze ngayikhuluma ngiqondane nayo. Yafika-ke inkosi enkulu yezulu nomhlaba ukubhombela isitimela samankonzo sizoganisa le ntombi kwaManqele. Yagana-ke le ntombi ubhombela wawuphatha lo mshado, kodwa indaba enkulu kwaba izwi elakhishwa ubhombela elibhekise endodeni yakwaManqele. Lithi izwi Manqele, ubaba kuyangangeke kuyicela le ntombi ngoba mhla ngihamba ngiyohamba nayo. Kwase kuphela lapho noManqele angizwanga izwi alikhulumayo, le ntombi angizwanga into eyayikhulumayo, kodwa ukuhamba kwesikhathi kwasihlala lokhu kule ntombi yakwaSibili. Sekuzawuzwakala mhla sekufika indaba enkulu iqhamuka emkhayideni ukuthi inkosi isiphumule emzini wasemkhayideni. Lezo nsuku indoda yakwaManqele yayithutha endulinde iya eJudiya. Inkosikazi uMasibiya wayeseJudiya, uManqele sathatha impahla ekhaya endulinde. Uma kufika leli zwi endulinde kuManqele, lithi Manqele phuthuma enyoni, sodlula sikuthathe enyoni sabe la siphakweni siyobeka inkosi khona. Manqele kabangesaya eJudiya la sekuney'ngane zakhe khona, kodwa wathumela umame wakhe intombi yasematshalini eyogogo. Mangihamba ngiyotshela umakoti ukuthi sengiya ebhangeni, ubaba usekhothelwe. Nangempela zikhona zasezwini kwaba njalo. Yathi uma ifika indaba kuleya nkosikazi elokhu ihlezi nesethembiso, elokhu ihlezi nezwi lokuthi ngiyohamba naye. Ithi le nkosikazi, hawu ungishikelele pho mina, uma usuhamba ngoba wathi baba uyohamba nami pho ungishikelele. Kwaba isilo sayo leso okuyisona sayilalisa phansi, yagula yaphathwa ikhanda, isikhalo sazo kwakumbuza ukuthi ungishikelele mina khona na. Yahamba indoda yakwaManqele bafike bayibeka inkosi emzini wasePhameni. Bathi besalindele ukugeza, kwase kufika indoda iqhamuka eJudiya, sithunywa ngabaseJudiya. Manqele sisekuwe kuthiwa akuzokutshela ukuthi unina wey'ngane zakho awusekumfica eJudiya. Wabe sesuka uManqele eseya enkosini la, esefika etshela labuza umbuzo odwa ilanga lathi, ubegula yini? Wathi uManqele, cha baba ubengaguli, kodwa ngiyabona isithembiso. Kwase kuyaphela lapho, yase base bayageza. Yayisuma indoda yakwaManqele yaphikelela eJudiya. Uma ifika eJudiya ifika unina wey'ngane ulele phansi umbozele ekhaya. Ufike kuphela ingubo ekhanda, ivusa ikhanda inkosikazi, ubuza ukuthi yini. Ithi inkosikazi, awu usufikile. Uthi Manqele, ngisefikile yini? Wathi-ke ithi inkosikazi, uzukubhekela iy'ngane zakho. Hawu ukubhekela iy'ngane zakho kwenze njani na? Yasiwisela ikhanda phansi inkosikazi yawo, donsa ingubo yayo, kwase kuphelile kanjalo. Le nkosikazi yayizale abantwana abayisithupha ngemva kwaleli zwi lesethembiso
eyathengiswa lona yaganasa abantwana abayisithupha. Yathi manje lokugcina omncane ngaleso sikhathi lo mntwana wayesukuma ebambelele ngodonga ehamba ngodonga. Yilo mntwana okwaba ngokugcina kubantwana bayo abayisithupha lenkosikazi. Lo mntwana uye lo okhulumayo lesindaba. Ngiyabonga Nkosi yezulu nomhlaba, Nkosi busisele kuzwilo. Amen. Siyabonga ufakazi omuhle esiphiwa evangeli, Inkosi zibusise. Sizovala inkonzo yethu yamanje nesitabelelo sekhulu namashumi amathathu 130. Sicela ushumayela ungcebo wasesiyavuka sona lesitabelelo Inkosi zibusise.